Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao apunana. Agbalin ka apagwadan, tapno awan ti pakababalawam. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Bakit? Bumabakan taitayak pa yung agur-uray dito'y baba. Aguray kamot sa anak pa'y anak ka make-up. Apay-pay laang amasapol ng ag-make-up ka. Nangangato nga opisyal dagiti makalangan ko italakay. Kababain mo't ano sa anak nga agpapintas. Darasam, tanay aldawan. Pudol tanak dito'y impabadom a barong ko. Di ka lang makaururay. Aglingling utakaon, ay aldawan. Ay, inayada mo't atimag na. Pampanawan nakmo't. Nagbayag kamat ngamin amag na. Kibinin nakata nakahilsak. Apay ngamin takon dihils ka. Ay, kasta na tibiyag Siya nga rin ti presidente. Ay, di wala! Anay ka! Ay, ligosak matan. Ay, tulungan na kun. Unay katerorod kun aya. Ay. Kaano tapay ang makadanon ije papanantano kasta? Ninsamot na nang dahi magmag na ije kalsada. Kita akman. Isungag paisaw. Na. Apay ngay, agpilay-pilay man. Sumursurot kan kuana ni tatang. Papananda? Naipadugmam ni nanang. Isos! Ingkatulungan! Darasam! Anay ka! Nagasgasamat tanto'y tumangkaw. Anay ka! Papanan nyo ngamin aya, nanang. Ay, ni tatang mauti pagdamagam. Anay ka! Nanang, tumakder kan. Ay, Jackson mapan ije munisipyo. Anya ayat ti aramidan nyo ijay. Mapanak agsapata. Agsapata? Apay nga agsapata ka, nanang? Anay ka! Napili ka nung ngamin ni nanang mo a presidente iti asosasyon da. Anya nga yung asosasyon day ta? Asosasyon dagiti awan makukwarta na. Ay! Di mo man ibabain ti asosasyon, may! Asosasyon dagiti babakat a napipintas! Dayta tinagan ti asosasyon, may! Sa dino ti pangituludam kada tatang kananang. Ijay kano munisipyo, manang. Agsapata kano ngamin ni nanang kas presidente iti asosasyon da. Anya? Isaw ti presidente. Isumat ti imbaga na. Malaing kangarod itulod idanta ni aldawang. Kasi damot amagmag na dita kalsada. Sapay nagpudaw. Ay na, nagadong ti tao. Kunakto magtalala daw tan. Ije kan asang wanan. Nay, nakatugawon da apo mayor ijay. Ay, sapay. Ay na, bakat. Madin ti angot mau. Ay, di nakman angut-angutan. Mangibabain ka maut. Ay na. Nagalseman ti angot mau bakat. Kan uray siya. Naalsamatan ti payod ko. Ay, urayan niya pa'y ti bagbagam. Mapanak ko nagsapata. Ditakan, tamapanak ijay states. Nabuya yun ni Nana Loling Idikalman nga imuli ijay stage. Ay, wala nabuyak Kadwa na daapo mayor. Kan adapay ni gobernador. Nagsikat ni Nana Loling. Presidente ko naman. Anya nga minan tinagan jay asosasyon da. Asosasyon dagiti napipintas a babakat. Dagiti laang babakat ti mabalin ako mapang iti dayjay nga asosasyon. Siyempre babakat nga rod. Sabagay. Umay ko man ni Nana Loling dito kantina. Tagpay libre tayo man iti merienda. Bakit? Umay nakmatulungan nga agluto Magluto ka lang dita.
Anya ti aramidam dita. Nakatugaw ka matlaang. Ay, nakangato pa'y dagita sakam. Manipod ita, sikan ti agluto. Tapay ngay. Sikamutan ti aginaw. Katsika, anya ngay ti aramidam. Di agtugawak laang agmalmalam. Anya, ay madimat ati kasta. Apay ngay akala at anabaliwan ti sitwasyon. Kastala ti biyag Apay, nalipata maun asyak ti presidentay. Kat, anya kumano si ti presidente? Ti presidentay, para baon laang lakay. Anya? So akalpasan nga agluto ka, aginaw kawan, tamapan kumitingan, dagiti miyembraw. Nay, papanan nyo, nanang. Di Taman Plaza. Nakahils kayo, pay. Wow, nagbanglo kayo mutang. Inusar kaw, tay pabanglo nga intad mo kanyak iday. Itaman pa'y nagbangbanglo kayo, nanang. Nakaangot kan aya iti presidente nga agat suka. Ay kat nasayat, tada kayo gayam tinagbalin a presidente. Ibaon kaw dagiti miyembraw. Ibaon nyo? Kastabot na talaga ti trabaho ti presidente. Para baon. Sapay nakahils kayo, nanang. Ti presidente, masapaw anasiksay. Nana Luling! Anya, ulit man ti imbagam. Nana Luling! Apay, di mo pa'y amo asyak ti presidente iti asosasyon may. Ay, amok nana. Kat, apay nga raw Nana Luling ti awag mo kanyak. Ha? Anya nga rod? Nasukatanan tinagan nyo, nana? Awagan nak iti madam. Madam? Ay, numamngay? Madam, ti kayat kaw. Kat no awagan nak iti madam, ingatom day tamay sa akiday-kiday mo. Ha? Adapay kas jay na? Ay, nagrigat mo't nana. Ay, Madam Gayam. Saya atam mo't ti panangibagam. Ay, sapay, agpay libre ak kumakan kay ti merienda. Apay nga gilibre ak. Ay, kat syempre mo't nana. Sika nga rin tinapili a presidente. Idi saan ka pa'y a presidente? Kanayon mo't nga ilibrinak. Day tala ti amom, ti agpailibre. Agpapada kayo laang. Nagpupuskaw ti ropayaw. Ay, kwa kuma, nana. Ay, Madam Luling. Uray may salaang abasit a soft drinks ti ilibrim kanyak. Kan nayunam mo iti biskuit. Talaga nagpuskaw ti ropam. Anya ngay? Inlibre na ka ni Nana Luling? Saan nga rod? Nagalas ti pa nagsasauna. Papanan na ka no aya? Jakman mo. Agkikita da siguro ka dagiti pada na ababakat. Siguro dagiti kamiyembroan na. Amangan mat no ada meeting da. Siguro. Idi nagbalin a presidente. Isumatan ti pa nagbalin na nga emote. Nanang, anya ti aramidam dito'y pagsusugalan. Makisugsugala. Apay aya. May kamot makisugal? Saan, nanang? 5 basak laeng, tanagapuak nagpasada. Ngem, nakita ka dito ang nakatugaw. Amom ka day. No asinaw, dagito'y kakaduak nga agsugsugal. Puro matbabakot, apadam, nanang. So, dagiti mimbraw. Anya? Miyembrom ay asosasyon nyo? What? Inawis ko ida nga umay makisugal. Unay kan nanang,
Saan mat anasaya at ti isursurom kadagiti kamembroam. Ay kat, anya kumagay ti isurok ka sa balay. No mangabak nga, dagito'y ada kwartana. Nanang, kasanungay no maabak da. Ay, di umaydan tumanan agtaya. Ay, kakaduwak. Dito'y asosasyon. Agsusugal tayo na ta. Agingga nga da itaya-tayaw a kwarta. Manang, at damat ijay sugalan ni Nanang. Ah? Kunak man numapan na mitingan dagiti miyembro na. Agsusugal damat, Manang. Isaw, tiri na iti sugalan. Anya? Ay, madinsa daytoy a panagbalin ni Nanang a presidente. Ay, kababain ka dagiti opisyal. Wan nga rod, Manang, nang runa kada gobernador kani Apo Mayor. Ay, kababain talaga. Ay, naskan a mabagbagaan ni Nanang. Ibagam da ito'y kinitatang aramidan na. Tatang! Ayan mo! Tatang! Tatang! Anak dito. Ha? Apay nga aglablaba ka? Ay, itayak pa yung aglablaba. Ni Nanang ngay. Ay, jak amok tinapanan na. Pinaglabanak nga road. Pati kurtina, impalabana. Ay, mapanmatla makisugsugal ni Nanang. Ha? Kunana, adda ka no meeting da kadagiti ka membroan na. Ululbudan na kan ni Nanang, Tatang. Kat manipod idinagbalayin a presidente iti asosasyon da. Siya ko ti pinagbalin na katulong. Siya ti para laba, para luto, kan para inaw na. Ngam, ay, agtugtugaw laang ti aramiden na. Ay, una yan ayan ni Nanang. Madi at talaga ti panagbalin na a presidente. Ay, talaga amade, anak ko. Agaramid kayo iti surat, taik katendan a presidente. Nasaya at tanasangputan kayo dito'y balay, Nanang. Adda pa panak, Marimar. Nay, apay nga awit mo pa'y dayta anak mo. Umay ko kumangarod ipaaw-awir. Adda ngamin papanak. Nilakay mo ngay. Dua kami arumwar, Nanang. Siya, ti pagaw awiram. Ata ni, nagadumat ti impatrabaho yu kinitatang. Sibugan na laang mat dagiti masitas kaw. Kanaglampaso diti unag ti balay. Kalpasan na, digusan na dagiti aso may. Ni, nagadong. Saan ka di atrabaho yu ididagita? Ide, ita sa anak pa'y a presidente. Sa bali itan, Marimar. Siyak nga minan ti president. Iso asaanan a mabalin a pagaw awiren nak iti apukawk. Uray may salaan nga aldaw? Adda papanak. Adda meeting may kadagiti members kaw. Apay ngay, tanimot na nalolingan ti mangidada ulo iti sugalan. Wen nga rod, inawis na pa'y niinang ko. Iso asaanan ang matataw ijabalay, tamapan mo tan makisugsugal. Ay, oray ni inang ko. Ijayan sugalan ti papapanan na. Ipambar na ang mapan makimeeting. Ngam sabali mo't gayam ti papanan na. Ay, day nga rod kat. Ay, pero huwisyo mo tan ti aramidan ni Nana Luling. Iso anasaysayaat nga ikatuntayon kas presidente iti asosasyon da. Kasta laangan ti aramidan tayo. Agpetisyon tayo laangan. O sige, agaramid ka ta agpirmaak. Wala, talaga ang mga ramidak iti petisyon. O sige, tainak ipapirma ka dagiti tattao. Saan arumbang nga agbalin a presidente ti kasken kwa na. Sino pa'y nga tadagiti saan ang nakapirma dito'y a petisyon? Papanang, balasang ka. Kwa tata, mapan ko man ipapirma da ito'y petisyon may. Petisyon? Para iti anya? Di kay kumaagong-ungot tata. Ngam petisyonan may ni Nana Loleng. Saan mi ang magustuhan ti panangida ulo na iti asosasyon? Ado kayo na nagpirma? Ado kamin atata. Ngam inak pa'y agpapirma di ta abagatan. Agpirma akman mat balasang ka. Agpirma kayo mot kontra iti asawa yo? Ay, wala. Ngam,
Siya kumaati mo na pinagpirmam. Kaya't ko amay kat ni Loleng kas presidente. Marimar! Adda ka di bulpen mo dita. Nay, apay ti bulpen tatang. Ano niyo? Pagpirmak man dito yung petisyon. Tapno maikataon kas presidente ni Nanang Mau. Ha? Pinitisyonan dan? Wan, dito niyaw. Agpirma akaon. Ay, uray siyak mo tatang. Agpirma ak mo. Kaya't mo mat maikat ni Nanang Mau akas presidente? Nasken laeng ama ikat tatang. Mangibabain nga minon. Jay bulpin mo nga ruden at agpirmataan. Sakbay asumangpet ni Nanang Mau. Dagete awanan baen. Nay. Apa anak kami suot ka anagawid dito'y balay, Loleng. Pinitisyonan dak, dagiti karoba. Nasayaan mat. Anya ti kunam. Apay pinitisyonan da ka? Diya ka mo awan mo't basol ko. Nagsaya at ka presidentay. Nagadaw ti proyektok. Naggagatak pay. Nagagat ka amapan makisugal. Taisaw. Namnaminsan laang mo't dayjay. Uray da kami kat nagpirma kami mo't ijay petisyon. Mangirurumon kayo talaga. Ay, huston bakit? Saan anasaya at asikati presidente? Nga uray anya pa nga asosasyon da ita. Amom no apay. Ay, sandak gayam akayat amadaan iti posisyon. Saan amayan natupkan ka ti anyaman a posisyon? Tadi mo amo ti agpakumbaba. Saan ka apagwadan iti posisyon mo? Anya? Laglagi pang dayto nga ibagak bakit? Agbalin ka apagwadan, tapno awan ti pakababalawam. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Agbalin ka apagwadan, tapno awan ti pakababalawam. Tampok dito'y programa tayo, Kas Talatibyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kian itimot direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ngestasyon Kas Talatibyan. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.